Dobrodošli u tutorial kako se popeti na koš. Nije teško, danas ću vam pokazati kako to uradite. Ima više načina, ali ja ću vam pokazati samo jedan. Ovo je koš za one koji ne znaju. Prvi korak, za vam trebaju ruke. Uhvatite se za šiku. Ali ako nemate ruke, onda se ne stavite. Sada jednom, dva put, tri put, prevedite nogu i dignete se. Za vam sad treba druga noga. Ako nemate drugu nogu, onda ste retardeni. Stavite drugu, stavite prvu nogu. Onda uhvatite se sa rukama, ako nemate ruke, isto vanje. I podignete se. Sada, jedan vrlo važan korak, a to je kako će ići. Samo ću vam to pokazati. Opet vam trebaju ruke, ako nemate ruke, jedite. Sada, uhvatite se za ovo i samo se spustite. Nije